Nikataka kuambia familia yake poleni sana, watu wa Emurua Dikir na wale ambao walikuwa wanatumikia kama chairman kwa parliament committee ambayo ilikuwa inasimamia mambo ya manyumba na public works. Nikataka tu kuuliza serikali ihakikishe kwamba wamefanya uchunguzi wa kina, ndio waambie Wakenya ni nini ilitendeka, kwa sababu kifo kama hicho ya mtu ambaye alikuwako na hata makezi na vitu zingine akitetea watu yake inalete mambo ambayo pengine watu wangefikiria kuna jambo lingine, sio ajali ya kawaida. Kwa hivyo nikataka tu kuambia familia yake, marafiki na constituents wake wa Emurua Dikir, tuko na nyinyi kwa maombi, na watoto wake tunaombea. Niliona kuna watoto wachanga sana, tunaombea, na nataka kuambia kwamba tuko na wao wakati huu wa msiba kama huu. Pia alikuwa na Wakenya wengine wanne, watano, alikuwa na Wakenya wengine watano ambao pia wengine wametoka Emurua Dikir, na ningetaka kuambia familia ya hao pia poleni sana, na tuko na nyinyi na tunaombea Mungu awafariji na wachunge wakati huu wa msiba mkuu kama huu. Kwa hivyo mbunge wetu na familia yake na wale ambao pia walifariki kwa ajali hiyo na hata rubani, tunaambia hiyo familia zote poleni.